yang okay panipon malanwaw na raksawan pampenyong waw kisalan kan kalukan kunanan ng kunan kanyay ko waw choro rang sa palmachay kopna koryang kopna speaker and legislature sound kop labalawakan nan panyen siya mumot sa government to chon to penyusak pejaman buka kukuran korasong nan sa palmachay roman ranwaj ngay sa Nicolas magam pejaman kalile kukurakan au taban sabal macay rokan ramot. O iya cara lapen sabal macay rokan kayo kaisan COVID ay saktuaw tiarang nanwin kusay koryaw kaitan kamatong en kawaban sabal macay ranan liberation te yakot ay sakayo pasilo men kabasan at pitokan sila silen COVID ay saktuaw o katayo sabal macay ran masalangan porpe. Rong sang palikarton pe. Panian rong nan sabal macay region Ponpe bacawan ada tiada rong sang nan absen president tenebesan ni July ni sakayo ya betul sakayo bagasaleta nama naramas nan website bacawan tiada kan me bacawan cumalen kumasan COVID saktual nan kasau teteskan me bacawan ngawiya Department and Health and Site o National Government o Dr. Dave Angkok Sang USCTC, pejaman kami na metana tiarap kanan kasaw teteskan ng yang aramas manat socha kaptaw o aramas manat socha anuki ew sindam kan na kasaleta me aramas manat cumalan ki maasan pabinsalet teso mga COVID saktuwa. Kasaw tetes pukaj karos kasaleta me aramas manat pejaman aramas na yang cumalan ki kapinsale te soma COVID saktuaw nan sampung kay nasagnagyat. Tama san sangrailakan me bukoki apa ni kapinsale te soma COVID saktuaw me aramas manat case and kapinsale te soma wat euya historical o aramas manat socha kapar aramas cekan. Irai chon katakan government tenebesan o chon katakan government and kusay kungkalang meratan pacawan itaway pasantikan no pacholong na isolation o pilpan pacawan ale at small quarantine. Ki rani sapayo o pilpan purang kasaw tetes muren rani sapayo. Pasanti paras uyaw-uta mok-mokit o iray laramasakan pan kapurpurto kan tutuecha. Irai kan pacholong nan quarantine kerani sapayo o kan pacawan ala aray cumal kasaw tetes. Nintuan tan san nan rapwach me sampir me kan kopreto. Irai men kusay kaniya ko sa isaktuwa kan nakis pantala apan tutuecha. Sailak sangay state kan NFSM ang state kan na NFSM tutuecha o socha kan muti. FSM government o kusay state government kamelele o wewe kime koryaw na FSM na iray watch koryaw na sanso chief Milo nan sampung kay sa Manaro iray chon katakan kanyan prasalmakan pilitawen pungan tatongkan mga palihana kapalan kabinsalet te sumawach. FSM national government o state and kusay men kosa ko chon way kusay pon ren wewe ki kasampalan to kan uniyan sila COVID saktuwa uniyan sila silwat socho kabar socho paypay o tan yang sawasa apali kapalan suma COVID saktuwa karyawan saban macay rungan ranwat siya paitan kamatongkan ang kawagan ranan may maurya katulay sakayo. Nichilay ay sakriyaw ya katulay sakayo kamatongan di palopon nan kungan makunon nat makun me pacawan paita tangkan may saklimaw ni sikriyay saksilo kamatong nan kungan kolon yang matalanim me pacawan paita tangkan may saklimaw ni silo kamatongan chilay ay saksilo kamatongan palopon all matalanim muang sakos me pacawan paita tangkan kaya saklimaw o ni isaktuaw kici o kolonya kici me pacawan paita tangkan Riya saklimaw ni riya sakayo kamatongan ni chilay niya isakwano li palopon makuluwang matalani me paita
tengkan isak lemau ni isak silo, kamatangan niya piwol. Ni chulay niya isak niya, kolonya wang sakwabuk sak kolonya mebacaman poita, tengkan isak silo niya, kamatangan niya piwang li, chulay niya isak silo, nan pungan. Keciyo u mebacaman poita, tengkan isak wano ni wano, kamatangan niya piwol ni chulay niya isak wano, nachuang sakwabuk, nat mebacaman poita, tengkan niya isak niya, kamatangan litalik ni chulay niya isak silo nampungan, iyang o GSPYO na poita, tengkan silisak niya ni saro. Kasiluan saban macay rongan ranwat, pali makon bacaman na pali, tokan sinasinan kabin salete so mga COVID isak tuwaw, men bacaman sa karako ipokon may ray na ramasakan, magkakayon niya ang coach kita bacaman tokan sinasinan kabin salet, te so mga COVID isak tuwaw sang pari sa kwado bacota, o anpil bacaman sansan may ray niyakan medisenyan, so coba yang coach kita bacaman nalit tokan sinasinan watch. Tokan sinasinan kabin salet te so mga COVID isak tuwawat, ken bacota publikal patranyan manunian Pompe unit dispenser yang kolonya. Tanian publikal ken bacaman restak lakwal may isang let pilak limang ni saucek, sang niyat niyanan, paras naman niyang kochke. Te bacaman tokan sinasin. En kabin salet te so mga COVID isak tuwawat, kananane o te tatarapwe, mo antok apan bacota. Tokan sinasinan kabin salet te so mga COVID isak tuwawat, so kapag o apal para baca ni present isak tayo pointyo. En pil bacaman sansan meranwa kaya sa palman kunin en sinasin niya o matan na vaksin o chansan. Ang matan na vaksin kun bacota pakriya nanrailan rami sa palman punga o chansan kun bacota pakeucha. Sang ikawaitan balian ni was Central for Disease Control niyan sila kabin salet. Te so mga COVID isak tuwawas o kapag o apol para baca ni present isak tayo pointyo. Na robot may bacota sang Panian Pompe State Vaccine Administration. Kasaleta malalatan na chilay sa Surya katuloy sa kayuray na ramasan Pompe kan makachki te bacawan tokan silasin en materna kayong to. Iray na ramas tuwakot pa ako po naman may baca ni present pansa karyawan to. Iray na ramas walikit pa ako naman may baca ni present lisak lima o iray lakan Nokachkiya tapat malaya tokan sila motorna o chansan iray la ramas na ni subuki isman napatpacho ni person price of wano ranmat Pompe katin sawan man kunian motorna isikut riyabuki sisa kusu o chansan ket riyabu silisa walo kain saklan sawan macay mga rangot siya iman masalangan Pompe ngalangan man patpacho ni beach Sarakoy chisu kulaki isa kayo minit isa kasuni man isang ulan man patpacho na pitsilo kulaki 5 minit kayo tawling rin sawas o malangal man patpacho na pitse bonsilo kulaki isa minit silisak tawling ni sauche. Ranwat lian niyabang ang patpacho nan pungan palmasaw palyabang ni nat silo iloklikon tayo na man patpacho na pitlimao Paan kachipin o paan kak niya marmarakan kacha o kayan saw. Wan lang ranayo. Patpacho. Netigrit waisak wan lang ranangat patpacho netigrit isisak su. Wan sasongan kachaw. Memoratinan raya nawarnya isak kayo patpacho ni isisak wano. Wan sasongan kachaw memoratinan isak pungwat. Patpacho ni isisak sulubuan siya isak walo. Tuan kay kan resang kachpin klak wano minute pa isang sunit sa uchi ko kan rong sa long kachpin klak wano minute siya isak tawli may sangan laka. Ngayon ko yung natsakan autapan sa panmatya inon ranwat kalangan kumran karas o kasalenya.